the most painful thing o wiase oba wure entimi fida Joyce Mensah oda hoyi ne wure entimi fi oni wiase mu da kopim se obewu afiri wiase ene se obema ene wada na obema se wohunu wayase obema wone wada afifi wano etimi abegina abonten egu wanim ase edidi watem ede wase edi watem eya ade oba besia ya wo ba wiase wure entimi mfida abuso ade ni AdwenepaheneTv aka enkrata mu King Kong aka Fufokin aka be man fa yirenum enya fom aka mitwana omotie Mr No Pressure wodi ma cha pressure be de be fawo abuso mon kanche Joyce Mensah say Joyce won we ne ba bia sabi ya ginegina wo ede wo Joyce Mensah won me dem ka no credit kire wo me nua ba no we enya backdoor asem Joyce we enya backdoor asem Joyce Mensah it's about time esa wo tenase na wo check say nipa abomom kwan amom ba wo nchen nipa abomom kwan amom ba wo abrabom entrance kekeu because hwe kwase ampani we oda hoyi jinfo be man ya oda hoyi kwase we etimi no ba beda ewie betena bonten ebedi watem na owa amanfo ye twa ne ho ahia na obi ahia wa ye de wo ye experiment Joyce omu hia wa experiment omu de wo ye o because unim say wo de wo ye free wo bi wa komam sa ankofo na omutwa hia na omba be hia wo no hwan ena be ma ne girlfriend kwan ana hwan na be ma oba wo ne tie kwan se wo bi enkonko so no nofo Joyce Mensah hwan na osabio obe ma ne girlfriend kwan sa oyonko enko so no nofo e wo kamram na ka oba no ne betena biem o kwase we jibifo be ma we eti betena bonte be kasa AdwenepaheneTv akodi di matem AdwenepaheneTv akwa ese kwase apanyin te se wo oba bai ena me AdwenepaheneTv me ne nada ami me ba be gina bonten se mbe gu oba na nim ase e wa bonten na ke no oba mpo eda e be gina bonten be ka Joyce Mensah it's about time wa me ka no kwada kirew sa jibifo be ma we ya oda hoyi kwase ampanyin no oda watim betena bonten e be didi wo watem na wo Joyce ana osusu ba tie intine se wutimi ma wo kwan ama aboa bi sei nipa mu samu bi sei etimi no ba beda na wo betena bonten be ka san ena nipa no niska na afedie wo se ka so ma nipa no boka afedie wo se ka so ma nipa no boka o de akọ de yo guys into service akọ we say nya ono na wofo ena de o number e ma no sa o me contact o Joyce Mensah tenase busa ho se e de ben no mo tenase dwene ye e plan ye e de o number kuma sa akwase we e de no ka fa ho because omu anim se wo de e bi omba wo chen a wakoma mu do uye free into obia pese o me ko bible kokko sra na me ko Joyce ho na mo start ye ni be betwa we ye be ye we ena mo de fa ho na kwase we sei enya akwan eno de da rough o wi e na ofro sei ofro ama Foofolɛ guys rent me fidaw hwempanyimfo a onu omo anantepen wa na wo kan empanyimfo a Joyce onu omo akoba bi pen na kwase we nipa mu fa we jimifo be ma we a weti me didi me matem ebe kan kwase asem e kire ne se na minim se ono wajimi so obia owo ba no ne wo ene ne ogina train mu e pa oba na chew kwase we ba wona I want a boy obepe be ma akra be ma afiro na jimifo be ma we wonim se okọ ba ho oba me wo ma oba na anwa ma ntadana temdidie hwe social media sabio hwan na wo nyansa hwan na dwunum da wa ono ebe ba bonten na oba da wo mpa so abedi di oba na tem ede sabi wanye ba bia fa ni oba na one na da no ka sabi no oba ni mpo na da anasa no oba ni nya hweda na se ntokwa na ba montem de a ena obia emeka ho asem ba sa oba sabi one na da wo ba wonim so ba we de na me twa train ticket e ko oba no me boka ko oba no etimi ko tena oba no fie ene ne ko didi ko da e bo no doki e di oba no ma me ho ba kwase we sei e ko stress mu no guys una release the stress de man no but ne wa social media so do de yo na ko obi onyansafo no a wo se ko ni watem no wo de wo twa wa ya ase na di watem na be ma uko oba ho a wo so oba na ya se nye de esi den se uko oba ako mienu miensa enan uko to so da bia ama at the end of the day no wo sa betra body ka se wow betete on Joyce in terms of woman nya Joyce training biem de nyame ntu aka kwase we se yo aboa we betra body be ka sa AdwenepaheneTv etrinwi ya 12 se na menim se ya ni bre AdwenepaheneTv 12
Sana minim say ye ni bre ene oso oye dey. Oso oye dreadlocks. Woso oye dreadlocks meboa. Kwase na nam say dreadlocks no efe. Eni je wom, ahomeka wom, ana say wo pebi. Ebia na wo pe no. Ena na wutumi nye. Ena ne wakoso tire wo sa akokomesa. Wakomeso so tire wo sa akokomesa jimifo we say kwase we. Eti abontin na wo Joyce. Onse nkofo no no monam no. Omo na agangi o. Sa nkofo na atimi app. Onse ne video na oye no. Osan bo omudi wom. Sa nkofo nyeso bo girlfriends o. Omo ma omo to omo chen yo Joyce. Why na wo so de girlfriend abeto abontin eye sa anwa no. Joyce ugu hu anim ase. Ugu hu anim ase too much. O your baby am pawasempa. Hu ofe. Ubi bia e kama Joyce. Me ma ho kwan e ma nkwasefo bi sei. E ma wa kwan. E ma wo kwa ma jimefo bi mu sei mo akwa me ye hyewa na my sister na sister ye ko omko baka na egu anim asesa Joyce de wo ye Foofolɛ. Joyce de wo ye Foofolɛ because Foofolɛ no ama kwa sempanyi ni we nipa mu sei Joyce wonu ho pa o wonu ho ankasa so man nipa full tantan bi sei e ba wa brabom ba Joyce de me ka cho no say e say wutimi ede e ma ho emre because baby a wo de ho kɔ ne de wa wo better social media na wo ro ho na wo ya ho no Joyce. It's about time one. So put to stop on that. Me kind of credit chro. Me nua ba no. Me from back door. It's about time I start man so jai because we oba Joyce and now to open kunu. Utimi kan che me adwenpan say unya bema o ma ne nwale. Busa ho say adentina sa kwase we etime kan sem fun bi say de kire because oba hwe bi a videos bi a wo ye. Na oba we ne bi a no kon bedo. Na wonya ho sa ne wo na aye ne ya na o kan kwase asem e de kire. We better about te bekasa adwenpan ni nyansah. We better about te bekasa ne group for bekasa adwenpan ni ene na se ena den na nkwasesem sa so no to wi. Wo ba won ne te on ne wu mienu mpo no ba no ye ka so offer just e kan say 5 million. E me yo ba no ade o. Se 5 na euro me yo ba no ade. Wa tumi ene ogina train mu po ba na chew. Ona wasakre na kita no Frankfurt wo. Bicycle na ene japade na odisi Frankfurt wo. Ena odidi nkwase asem. Ede betra bote be kansamfo de akere wo Joyce Mensah. Hwe oba wo da hoyi. This picture was the timer mimiti Joyce e wo Hamburg. Joyce nya oba afo. Na kwase we wotmanya opportunity. Etmanya kwanya akone Joyce akode da rough Joyce. Menya wo Foofolɛ sa so mo keke kan no because our boys ni nyina no. On say me kwa me hia wo no. Hwe de we a na nkofo no so suso mu. Hwe de we no mu miamia. On say ma anya sa me respect myself pa. Me bu mu ye pa. Bare omo hyewa my sister me kosoro no fo na ye miamia no fo Joyce nti sabio wo ba wiase so wo beton body wo ba sacrifice wo body e da man kwasefo bi mu say yana Joyce wo ba wiase se ene fa koye pono e fa kona kokoye pono na be billionaire ne hu say Joyce because ade na e kwaso no e time ade ye wo wiase pa no na mdika kan say wo ba ne be ma be hia wo nem na be ma jimifo bi say ede ba to abonten ebe di watem ede se bi wayase careless ebe to abonten ebe ke kansem o se bi enim ede fa ho etimi ka se bi wayase mpotu nka wayase nye wayase se we Foofolɛ oba ye hia wane ne kwakoda Joyce brabonten na ba kire mbiem because one say no what ase ade no me hunu de wa missing ka no wa mo bia kwan na kwase bia no bo abrabom kwase bia no bo abrabom no ba ba jimi da kire busa won say adentira omo girlfriends mo omo tu kwan a omo ni omo chi anaso omo girlfriends mo enko amafo nko so mo no fum because omo ye jealous but what dey omo nim say ye hia o Joyce dey o say Joyce dey me hia na me koso no fo Joyce dey me hia na me koso no to nto ba ma bia na be so obodim atimi ama ho kwa makwase ampanyi ni wei abeta abot because ohunu say wo so ne amanfo beta abot efefe o ma no anofia basa e na abeta abot so ba efefe amanfo ano meboa ba won say e na amasa akwase ampanyi ni wei ho kwan e na ne no so na odidi watem nkatem de odi Joyce enka be bia anya ye o but ono wasa da woni wada guso wo hu body wo hu nakedness wo hu bibia anti be ma fun bi say edi watem e ya pa kwase ampanyi ni bi say edi watem a e ya pa Joyce omo de wo ye experiment to Germany krum ano experiment na sa boys ni nyina twa hia e na omo de wo ye nti be hiawo aba so to aba so nofo ama obi am say Joyce de wolfo meboa but e bia obeko deep no na onyefo ye beko deep no na onyefo Joyce mo ni na ho
uni Adwenepahene and I make us we are from back door. No number, but when you back door asem because I'm funa e kwa so say Jimmy ni o ma na kwase ampanyi ni we o ma na kwan ma ne be di wa ogusu da bia de ere de keka sanfo de kire no hipa kwase we team be ka transport keka sa Adwenepahene nim nyansa ba wo hu say me no ba bia koda e da be social media why na hu say me no ba bia koda e da oba na be social media e di oba na tem say di na ya asatem ka do no ba bi nya beef na be kan wadwe kire na kwai na watimi ama oba se bi oba na ya ase ene wada ebe kasa ankwasa semwe e friend Foofolɛ se o hia na onne kwa koda na oba no timi kan ya na oba no ya le e na this na that bema wo ye Jimmy for pa me kan okro da kirew wo Jimmy too much Jimmy na wo Jimmy no e doso didi obi ape bi atem but oba pa o na da no yanko di oba na tem social media wo de na tem kro pa back door so no oba na nya beef for na tem back door but mfa social media e me di nsa atem se me Adwenepahene na mkoya ya o mu Jimmy no mu Jimmy na mudugu jamani ya no sa anko for o mu Jimmy no kasa me kama gange up nka video free left and right ni edi matem ni esi but all say we mu nam se mo gange Joyce no nani na ho Joyce ni na ho a wonim se sa no we koso ntino all say na ode ne ho emamo osiamu a beso me no fo be me say na kwasia no so am an opportunity no obeja bot na odi watem ene all do dey abusia oboso a no say video na ede ma me bo afu ye pa me ka fo tap send ede ma ye boa ama se bi Ghana eno ma ede akoso wo abrochire na person send this car e de ko Ghana kwada tap na make am for that man o first time use app na benya promo code Adwenepahene no ide no abogum sa people benya discount kama na make am for health TS so ide that man health TS so UK o boy drop so trimi kama we dreadlocks kwase ampedi we ko health TS na o dreadlocks na wo so ye enye kama e ma wate kwase make am for health TS that man ko pe bi na o trimi nye kama na trimi no atonsom o trimi na atonsom Jimmy for to say o kwase we betu obi for e wo social media so na ye kanya asem a na Jimmy for we say ono oto a o mo o Jimmy aye ne say yale be ma na oba dakete so sole e din toto be tabonti be di oba na tem be din ya ase atem na wo bra say be obi tabonta ko di Joyce atem aka ja no na atem na wo na wo ne be oba na koda ho ba na toto wonyem ema be ma onwo be ma makwase to say o Jimmy for what so nyansa na o Jimmy o jamani hadodo awusomru besia de ombia no mo so besa ate Joyce yesi sabi yetufu na wanti a okwante ade it's about time a sa kwasefo wo nyina se twetwa mo nsem so e de furu abrabom na abehu de nyankopon edu besi peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibirim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi